Ататүрк бульвары. Қазір 2-ші орынға барабыз. Онан пляжға түшем атқа. Деңгіз жағына. Аяққа олайым. Şu kayalar atта ol. Bunda yolga elinme gitkenler o. Ремонт барамын екен. Бурчат көттім. Бұл 7-ші орын. 7-ші сокак. Ағырдар 20 минут жаяу бара керек. Bunda қызық бір магазин. Баймақ деген. Баймақ магазині. Текстиль сервис. Альбинис техник сервис. Техник сервис. Бұл не екенсі? Бұны. Мен қарағайым анда уже бір бақып. Анда түгел нелерді некете берем. Аккуратно. Кондиционерлерді ремонтлайбыз деймін. Баймақтықтар түгел екен. Ойлағайым. Баймақтықтар түгел асты бар екен. Олай түгел. Қарағайым. Bunda sayılışı bu sayılışı yapayım. Yolda gitgende bek oğlum kazaları bekliyorsun ben yapıyorum. İtibar bulur gerek. Çünkü yol правилам bir kunda karamaya şunası. Şimdi dostlar правила bozup yürüyün. Kızıl trafik. Yaklaşma yok. Пешеход переходына вообще өткермейдер. Ұзақ тұрған. Бүгінген өтіге атлай башламаған. Вообще тоқтамайды. Кім әкірінірек келе шылардың алдынан атлай башларға керек. Konyaaltı balıkçısı. Bir numamında baykamın. Türkiye dingil yanında тұрады.
дүрт деңгейде бар. Lekin балыктары нешлептир кыйбат. Бізге қайнаған бұрыларға кірген. Мияққа. Керефор, Мандала Керефор. Магаз. Бұлар ингуштар түрін екен, Магаз түрін қаты. Магаз, яңылшымахан ингушетінің башқала. Нелер Офта, пицца Офта. Кар, Миланки, кек, куаферы, парикмахерский куафер. Хасан Уста. Ориентир мәсит. О. Мәсит. Все, азгана қалды. Бұна шындай фатир үйлері, апартмент үйлері бар. Инглиз тілінен алынған апартмент. Тілінен апартмент үйлері. Қазір бұнда отельдер башлана. Бұлар уже, скорее всего, отель. Blue Garden. Так, бұлар отельдердің бір түніріне. 4 yıldız деген. Yandım. Эдірек түріксе бұталық филенмен шептір. Bana ақ деңгей. Здесь первая линия, нашел бүтін отельдер тұра. Қала қарана. Променад. Үйрет тұрғандары. Что это? Велосипедтерге бар. Бір қарайбыз. Бұл ненде керек екен. Сразу айтыр керек. Хауағы халқын сағына бай. Жел өріп тұра. Бұға түшмейм. Білмейм бұға түшкендерді. Ремонт işleri var arada. Hayır, ayda git. Tügenen birinci sınıftan bara geldi. Evet, buyurun. Сезонға нықлы әзірленілер. Әлі сезон башланмаған. Майдың başı ғана. Кіші әдірек.
Acımıyor. Dolap sistem yapıyor. İş kafadan bu. Bağında avurukta yürü. Soğuk söyleyeyim mi? Bu bulay yalgın hava, soğuk tügül. Külderde ama kışın çeptir oynuyor.
festival tungi Antalya. Kebap var, lahmacun var. Her şey var. Buyurun. Thank you. Yine dondurma takdim ettiler. Yok dedim çünkü kıyvat. Benimler aşağı başlayan. Bunda başka oranda turistler bulunmagan oranda mesela. Bunda bir halka arzonroq. Bunda mesela 50 lira bu turistler bulunmagan oranda 30 lira bulunuyor mümkün. Şöyle halkta fikre Tungi Antalya. Bir saniye yok. Normalde kameranın projesi buldu. Şimdi yok. Yok şurada. Bir lampoçkalarla yükseldi koyun. Haber yok. Kafanın sesimi çıkarmıyor ama. Can sen alacaksın onu. Tamam. Patlayardı. Торговый центр. Turistler için turistik faktorunun bunda şey birini oraya. Gerek var orada. Şu seskeler yanında okşanıyor. Ne yapacağım? Gündüz habercine kesin. Men kesin bir video tushirgan edi u yoqlardan shu qiziq uramlar unda Xavirdagi Atatürk urami bo'ylab borib keladi. Unda bitlagani köpek. Bak buraya. Turupsan gayet. Köpek degenen bir ola.
Kaybediyor ya. Yaş kaç? Şurası da aşağı gidiyor. Şu da aşağı gidecek. Bu da olur. Burada restoran falan. Yine garden degan restoran bilan o'tdim. O'tab qara tushirgan. Kirib turman. Men turgan hostelga ozgina qoldi. Bu uramda bitti. Normal bir yer o zaman. No kamera, no kamera. Gelmeyin mi bak? Bunda bunda aşağı inin. Lakin bunda kıyı var, taraf, başka. Bunda bu tarafta. Hatta o benim babamdan bile. İşte bunda park başlanıyor ya. Arzonroq o'rinlar topdim men. Paralel bir iki uran. Bir iki uran o'tgan chetga. Bunda arzonroq bo'ladi. Bundagi kafelerda. Ham bunda ko'pchilik yabay turklar o'tiradi. Babaylar, evliler shunda. Простой kafeler. Bunda роскошный, luxury. Arkadaşlarına gelenleri atıyor bana. 90 oldu. 90 tane oldu. Neler var çok merak ediyorum. Hiçbirine bakalım. Hiçbirine bakalım. Bir kadar göreceğim. Buni shunday hostel. Tak, bunu tushirgan buraya. Aman bir kunda kelmagan. Şöyle buldu bugünkü gün. Heybet öttü.